Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumnge. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Asino tinakapila, Tata Carlos? Ni Kakerneng Furnay. Urayam labi tanapan imisbaw. Ang mga numabayagan mo, Tata. Saan mo't siguro? Asidaglaang mo't tisiar. Gayam. Nubyam ka di jay napintas akadwam. Ni Susi, saan nakpay nga inaklon, Tata? Agdat-dato nakpay laang kenkwana. Dandanay ko na matan abaraw. Nuaklunan na ka, di makaasawa kan tao. Sapay aglang-lang nga professional ken baknang. Ay kitwan Tata. Jak mo't ipalubos nga agbaakak Mayat day ta mindset mo, barawk. Ni Tata rin samat din ti sumungad. Agpakada akong tagpalaod kami pa'y. Fernie, agyaman naklauna iti panangitulod mo kanyak diti balay, Awan ti anyaman na Susi. Agyaman nakmat iti kape. Dakkel gayam at talaga ti balay mo. Sakto laeng. Ay, agyaman nakmat iti sabong nga inted mo kanyak, ha? Ay na, magustuak ti kulor na. Inton maminsan manan, ha? Wen, no adamanan ti wayak, kano nawaya ka, ti agditan tumanan. Alangarod, agawid ka maten, ta i-close kon ti gate. Adasamot na lipatam. Ha? Inalak maten ti payong kan bag ko. Goodbye kiss ko nga'y. Anya? Sa anak a pumanaw, aging nga awan ti goodbye kiss ko. Saan ka pa'y mat nga inaklon, No apay nga min adinak pa'y laaklunan, Susi. Ay, kaano laang mat idinang rugi ka nga agdaton kanyak. Nukas tatikunan. Ano sakti aguray, Susi? Orayak nga aklunan nak. Ay nawaw, anya ti aramidam dito'y office, Fernie. Umay ka lang sa rungkaran, lovely. Nabayag mat nga minan asaan ta nagkita. Saan ka diyan ay bagakkan ka abisyak iti trabaho ita abulan? Nukas ta. Awan pa'y nga rod ti planom a makirelasyon, lovely. Panagkunam ka di. Umanugot ak nga agdaton ka no awan ti planok a makirelasyon? Nukas ta nga rod. Adagayan tinamnamak. Ngam ti kayat ko. Am-amuan tapay ti tunggal maysa. Okay laang kanyak. Maawatan kamat. Anya nga oras sa malpas ti trabahom. Alas 5 lang ta, Orayan ka nga rodan, ta itulod ka. Sigurado ka di? Apay kit din asaan. Ano sakti aguray dito'y labi? Saan mat siguro abawal ti agtambay dito'y? Di matlabli at agamyanan ti kadwam, Furnay. Di mo ibagang agdat-daton kabatan kenkwana. Wen Tata, talagang agdat-daton kenkwana. Anya? Ada ka di parikot, Tata? Agasem manday ta. Dua-dua ti pagdat-datonam. Hindi na minsan. Nakita nga dahin tulod mo balasang ditalaod. Ita, taga-amyanan mutan. Ay nawaw. Tangiwat mo ka di, Tata. Amangan numangig na kanilavli. Di naktukit di songbatan no kastalaang. Adayamat kasta, Furnay. Dua ti pagdat-datonam. Sanak nga rod ama kapili, Tata. Aglalo ket agpadadamit a profesional, ken baknang. Anya?
Sa dino tinaggapwam si ka Fernay. Narabyan ka man na nagawid. Di tamyanan nanang. Anya tinaramid mo, ija amyanan. Saan mo't at taga-amyanan ni Susay? Tagamyanan nga rodya may sa pagdatdatunak nanang. Anya! Apay akasta ti reaksyon nyo nanang. Saan nakpaimot nga inaklon ni Susi? Gapo, ta saan nakapay nga inaklon? Agdaton kan iti sa balay. Ninayunak laang mo't nanang, tap no more chance of winning ako nada. Di bali ta saan damit nga gamam mo, nanang. Ay, anak ko aya, di na mabalain amay sa laang ti pagdatunam. No asinaw tinapatpatigkan ka, di isaw ti pagdatunam. Sa anak nga rod makapili, tagpadadamot anapintas, baknang ken professional nanang. Di la mabalin adwalatan nanang. Ay, jak amukan ka, Fernay. Nagadok akalukuam. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Sa dino ti papanam, kakasitang. Ay, mapanak ko maikiayan ti kumarik di taamyanan, kaka. Si kaka di tinakapila. Siyak nga raw, kaka. Ay, alaman nga raw. Itulod nak ija amyanan. Tamapan ko man bisitaan ti kumarik ijay. Wen gayam, kaka. Sakbay nga itulod kayaw. Anapay man ti kayat ko nga ipakaamo kada kayaw. Anya dayta aya. Panagkunakadnas ka nakasarita yun ni Fernay. Ay nawaw. Anya man ang tikalukwan nga inaramid dayjay a Fernay. Imutang ka di manankan ka, kaka. Saan man, ngam kasla babairo nga men. Agsasabali ti babaya makitkita kakadwana. Ay, wan. Amo kon ti may papan iti dayta banag. Ay, aggigidan ti pagdatdatunan na. Binagbaga akmat. Ang talaga anatangkan ti ulo na. Ay, awan no naamuan dagiti pagdatdatunan na ti may papan iti dayta banag. Ang mga numatan of da. Ay, mangibabain ka talaga si ka Fernay. Hay nawaw, awan mo ti amo kadakas ngay naramid ko nanang. Ay, ado ti makakitkita ken ka ije paradaan. Agsasabali a babae ti itultulod mo, anak ko. Saan mo't siguro adakas nanang? Kas nakunak kada kayaw, awan pa'y kadakwada tinubyak. Sandak pa'y ngaron ngay naklon. Ay, agdat-daton ka pa'y laeng, ang paggidgiddan ng matan ti dua. Kasta talaga nanang. Kas kanayon ko nga ibaga kada kayaw, marigatan ak nga agpili. Isu adwa dalatan Ay nanang, no da kayo laeng ti adda iti sitwasyon ko. Masiguradok asaan kay tumita makapili. Hello, Susi. Ay, kumusta kan, Fernie? Nasaya atak mad. Imawag ka mad. Adda ka tinapatag nga ibagam? Imbitaran ka kuma. Kasangay mo? Nalipatam samot adagusan. Kalkalpas laang mati birthday. Ah, ungagpaiso. Apay dayjay. Nalipatak matan. Saan ka pa'y nga inaklon? Ngam nalipatam matan ti birthday. Gagangay na Susi. Aglalawak ngamin ti pampanunutak. Anya nga minantay ko na mga ibagam? At the family outing mi inton umay amartes. Kayat ko nga umay ka. Iti kasta, mayam-am mo ka kadagiti dadakkel ko. Sakbay nga aklunan ka. Ay, sige. Umayak to, Susi. Agyaman aklaon ay, Fernie. Ay na, nuwam mong lang. Magagaran damami kan daddy ang makakita kan ka. Di ka madanagan. Umayak to.
Promises. Ay na, Fernay, kas ka lamang luklukaw. Ni Nanang mat. Manglukloko matasasawan nyo dita. Ay, naulaw kan samutan na talaga. Ay, nawaw. Amok tiar aramidak, Nanang. Ay, di ka di mabaen, iti kas dangar aramidam, ah? Di mo amaw, ti makuntinto, iti maysa. Di la mabalin adwa, dalatan nga iawid ko dito'y balay, Nanang. Ay, agsardeng ka, si ka, Fernay. Iawid mo't alaw-lawatem dita. Iawid ko sa amot na adwa, tapno saan ako na marigatan pa yung agpili, Nanang. Ay, dahi dati di mo aramidan, Fernay. No saan ka makapili ka da susi kan Lovely. Di kalatan mga asawa. Agbaak kalatan. Agyaman tayo may ka dito'y balay, Fernie. Anya nga min tinapatangay bagam, Lovely. Kastoy nga min. Kasangay ni tatang inton umay amartes. Agpatulong ako makan ka. Ha? Saan ka di anay bagam kanya kanalaing ka ngagluto? Tulungan nakto ko mga agluto iti pagsasangwan tayo. Aywan ah. Awan ti parikot no may papaniti day tabanag, Lovely. Agyaman naklaon ay Fernie. Uray agdat-daton ka pailaan kanya kasla nobyo kamatlaangan. Nasaya at mat mapresyar mo gayam na gitar aramidak para kin ka. Ad-ada mainlabakken ka no kastala ang Fernie. Kaya't ka di asawan day ta? Asong bata na kon? Ipaam-am mo ka pa'y nga umuna kadatatang kananang Tapno maam-am mo da pa'y tiag balinto a nobyo. Fernay, kung akman no sumurot ka kada susay. Saanan, Nanang? Ay nawaw, apay ngay. Kasangay kanumat ti ama ni Lovely, Nanang. Anya? Rong timing dagaron, agpadadamat iti schedule. Ay, kung aktumat ngamin kan ka, nga ipamaysam ti atensyon mo iti may salaang. Awan ano kasta? Doble-doble ti parikot mo. Agrasunak salat ta na masakitak, Nanang. Ay, syakla ang ti maasar. Agpulong iti may sakadag iti pagdatdatunam. Makita, no aklonan da kapaylaan. No kasta ti aramidin nyo. Awanan na. Kasano ang makaasawak ngay? Ay, no kasta kamutlaeng. Uray saan kan nga agarem. Agbaak kalatan. Mabalin ka diti agdamag, tata? Anya day jay, ma'am. Mabalin ka di amaamuan no asino ti lalaki a pagsarsaritaan niyo kadagiti padam a driver itay? Ay, kwa, ma'am. Ay, nawaw. Isumot da ito iti may sakadag iti pagdatdatunan ni Fernay. Lauan kon. Nuapay ngamin ani Fernay pa'y ti pagsasaritaan may. Apayakit kita andak metlatan, tata. Apayakas lagkalkalingatan kayo matan. Narigat ti agsasaw. Ang mga no panunutan yung adati padpadaksen may. No kasta nga rod, sungbatan yu ti saludsod ko, tata. Di ka ti Fernie at tagadaya ti dakdakamatan yu a babaero, nga agigiddan ti pagdatdatunan na. Ay, kamali tinanghagyaw, ma'am. Kasta ka di, tata? Mabit man nga rod, tadenggag. Na-i-record ko kat. No kasta, nag-record kayo gaya, ma'am? Mabit lang nga tabiro kag. Itay pa nakatugawak iti malikodan niyo kat. Sandak mat anadlaw tamayat mat ti istoryaan niyo kadagiti padayo a driver. Imbag man ta nagpakita ka kanyak si kaalalaki. Ay, nawaw. Nagpudot mat ti ulom, Lovely. Anyat na pasamak. Amom ka di nga inururay ka idi Martes, ha? Sorry nga minan At dati emergency. Iso sa anak-anak ka umay. Emergency tarupam. Tikat di bagam. Saan lang asyak ti pagdatdatunam? Iso asaan ka nga imay?
Nangag ko pagsarsaritaan dagiti driver iti paradaan. Kunaklakit dino asino ti dakdaka matanda adwa ti pagdatdatunan na. Sikamat lagayam? Sana pudno dayta, Lovely. Di mo patpat yan no anyaman ti mangmangag mo. Panang dadal-dalaan kanyak dayta. Lusyak ti sika, ipamaysam ti atensyon mo iti maysa a babae. No asino tinapatpatagkan ka, iso ti pagdatunam. Sana kasta paggidgiddanan na kami. Makapaawan ganas mo ti kasta nga aramid mo. Di na ka di mapakawan, Lovely. Di kan umumay dito'y balay. Ora iti pagtrab-trabahwak. Maudi itan. Sayang ka, Fernie. Naimbaglangan ta saan ka pa nga inaklon. Diyak kayat ti agbalin a number 2 no bilang laang. Awanan, Tata Carlos. Awanan tinamnamakin, Lovely. Pasensya ka, Fernay. Da kayo ka diti ibagbagana nakangagan na. Nga gigiddan ti pagdatdatunak. Kasta nga rod, nakita mi nga men da susay ti pamilya na alimabas. Kat bigla nalagip ka. Di mi matambo nga dagayam ni Lovely ti malikudan may. Unay kayo matan, Tata. Imbis nga klunan nakitao. Awanan na. Imposible na mapasamak dayta. Asino kumati mga klonkan ka, Fernie? Susi? Anya ti araramidem diti paradaan. Ay, da kayon ti makabungag sarita di tabaraw. Diyak kaya ti may raman. Isumot lagayam adi ka imay idinapang kami ijay beach. Tadamat gayam ti sabali a pagdatdatunam. Ay, Susi, kamali ti pampanunutan. Sa anak atulang, tapno jak mangag ti pagsarsaritaan nyo. Ha! Maudi dayto yan a panagsarita ta. Pangaasim ka di, Susi. Agasem ngay, tadwa kami gayam a pagdatdatunam. Ha! No siyak lamang pampanunot, saan ka aseryoso iti panagdaton mo kanyak? Kasano ngayon dayta, Fernay? Awanan tinamnama mi ti dua balasa nga pagdatdatuna. Wen garot, Tata. Nagrigat tumat nga minti agpili ka dakwada. Tagpada damit na napintas. Ken profesional. Ambom, Fernay. Saan ka kumamarigatan nga agpili? Nuin pa may ti atensyon mo iti may salaang. Wenno saan? Inuray mo kuma. Abinastad na ka ti maysa, sakbayan nagdaton kay ti sabalay. Diyak nga mo dayta, Tata. Laglagi pam, alalaki ka. Sana nasaya at pagigidanam ti dua. Sagay salaeng ti panagdaton. Ken iti tao, akap-kap na kam. Do nagdaton kay ti dua, ket inaklon na ka. Diagparikot kan tumit laeng. Dayta ti bidot ko, Tata. Hey, nimpamaysak ko mati atensyon ko iti may salaang. Amangan no addan tinubiya kita. Enton sumarunaw, may salaang ngamin a. Di mo pagigidanan, tanumaamuan da. Hawan na talaga amadismayadakan ka. Amagano panunutin dasan ka seryosaw. Iti panagdaton mau. Ay, nawaw! No agdaton ka, iti may salaeng, kan iti tao akap-kap na kam. Di mo paggiddanan ti dua, ta mga no panunutan da, asaan ka aseryoso iti panagdaton mo. Laglagi pam, at ipanagdaton kat saan nga ay ayam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share.
The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw! Anya day tararamida, Mary, anak ko. Dalusak ti bodega, nang. Apay nga raw, ngayon war mo dagiti na ikarto na papapail kan badbadaw. Ibasurak dagitan, nanang. Ibasura tayon, tapno mausar tayo ti bodega. Anya? Apay ayan, nanang. Iti anya makagapaw nga ibasuram. Daanan dagita, nanang. Saanan ang mausar? Nagbuot to pa yung tidaduma. Ay sana mabalay nga ibasuram. Wano po uram dagita. Jak itulaw, Meray. Ay nawaw. Amumay tamano atawunaan nga iduldulin ko dagita. Amumanapatug dagita kanyak. Mapamuki din puuran. Ay, sublim dagita akarnaon. Ang nanang, awanan sirbi dagitoy. Di ko na ma. Agam no siya, napatag dagita. Isu nga sublim dagita, Miray. Isublim no kurat, isublim. Uy, Mary, ada ka mat. Maki-stand bayak man ken ka, Mari. Ay, kunak man no dalusam ti bodega yo, Mari. Kumaa, ngamsaan kun nga intuloy, Mari. Apay mo, Mari? Madini nanang amay basura dagiti koleksyon na, Mari. Ay, gamit yung sapay mo, edi elementary yata yung tidaduma, Mari. Aywan, Mari. Papel, sapatos, bado, ken bagmi, idi ubing kami pailaang tilinaon day dya a bodega. Ay, kasta siguro at talaga dagiti babakit, Mari. Mahilig da amang iduldulin iti gamit. Kasta mo laang ninanang ko, Oray na perde a sapatos, idulin na lata. Dahita siguro, tay kun kunada a sentimental value, Mari. Wen ay na, nakarugrugi takitaan. Awan matten sirbi na gijay, ngam ukupan nakit din. Imbis mausar ti bodega, saanan tanap-nap nung mat iti basura. Ay, una yun aya. Umay ka nun ni Manong Jonas inton bigat, nanang. Anya ti umay na ibaga. Diyak mo, nanang. Kailiw na kayo siguro, Ay, nawaw. Ay, kailiw na. Wano, adalaang ti masapul na. Ay, nawaw. Negatibo man nga minan adagos ti adda di ta panunot yun, nanang. Kabisadaw ti ugali day jaya kabsat mau. Imbis maragsakan kayo kumataumay ni Manong Jonas dito'y balay. Kasanaw, no maikot apaan nagtumanain. Awan mat siguro ti makagapo tapno aramidan na ti kasta, nana. Ay, di mo man kanunungan ti aramid jay kabsat mau si Kameray. Nalipatam ka day, ti naramid na idinaminsan nagawid dito'y balay. Kasta unay ti ungot na kanya. Isu nga ibagam. Tauray saanin nga umay, no umay na tumula ang ungtan. At agsapsapol iti palay nga abangan na, Mary aning ka. Dayta ka diti umay mo ibaga, Manong. Uy, nalagip ko nga dabodega tayo. Mabalin mo adalusan na dyan. Tayo supay ipaabang yaw kaninanang. Ado mo tinay karton papel, bado, kaskada kumpormi dita, Manong. Apay nga minadiyo po oran. No saan matla maus-usar, ibasura yung kitdi, tapno sana pasalsali. Ninanang man ti kasarita, Manong.
Jakla kayat yagsasao. May samat ngamin ni nanang. Uray na perdi agamit. Kayat nang iduldulin. Adda sentimental value dagijay agamit ken kwa na manong. Isu siguro nga aging gaita ket di na kayat apuuran wenno ibasura tayo. Unangam sayang mati oportunidad. Imbes sa pagkwartaan tayo na ita bodega. Ay ket kasaritam ani nanang. Bareng itulok na ti bodega manong. Imbagam ka di ka ni nanang nga irwar mo dagita a karton manong. Amuna ka di? Di mo latan ibagbaga. Ay nawaw. Ang mga nuday tantupay ti pakaubayan na. Anya mo tanda kita koleksyon ni nanang. Agraman na perdi a sapatos kas kada agbubuot alupot. Kaya't nang iduldulin. Gagangay siguro iti bumakit manong. Sana mo tamabalin at ilang kayat ni nanang ti matungtungpal. Sayang mat ni maurnong ako maakwarta no may paabang ti bodega. Kita amkit de, no adda umanayan dagita akarton iti kusina, ta iyakar mo langan ijay. Awan ti may pakitak no bilang man ta saludsudan ni nanang. Siyak ti makaammo ang makisarita ka ni nanang, ading ko. Kita di mo manan ungungtan. Ipalawag mo ana sayat ken kuana tapno maawatan na manong. Ay nawaw! Dinalo sa bagayam ti bodega, Jonas, anak ko. Wala ta may paabang nanang. Sayang mag. Ayan nga, dagiti koleksyon ko. Aday ti kusina tidaduma. Tidaduma, impuor kon. Anya? Impuor mau kunam? Wala nang. Iso pa ya may warwara dita no sana mapuuran. Amo yumay, tanapatagdagi jay kanyak. Apaya pinuuran yaw. Di kay makaaw-awat mo't nanang. Awan nga rod pa kay dulinan na. Masapo lang madalusan ti bodega, ta iso pa ti maurnong nga abang. Iso pa ya gastusin yaw. Ay nawaw. Ay, saan? Ha? Saan na mabalay? Isubliyaw ti koleksyon kaw. Inong tamsamot ni nanang itay awanak manong. Talagang inungtak. Ay nawaw. Imbagak mo't adi mo ungungtan. Apay, agdram-drama man ang radya bakag. San mo't nga rod ang makasarita na sayaat. Amangan kunak no gimura. Anya ko mati gumuraan na, kat puno mati imbagak. Diyak mo manong. Sika man ti makisarita ken kuana. Di na mo't sungbatan no kasta nga da ibagak. Bay-bay am ni nanang. Agin man ang radya. Maray. Nakitak mo't at dinalusan ni Manong mau ti bodega yaw. Pinuuran na paikit di tidaduma koleksyon ni nanang Ay nawaw. Apay mo't piman. Kastamat ni Manong. No anya tinapanunot na, isumat ti aramidan na. Ala, naimbag ano sana sa pulin jay bakit? Sapsapulan na nga rod mare. Isu paikit din tinakaupayan na. Di matan sumungbat no kas nakasarsarita. Ala. Ni Manong mo nga may numaminsan, mare. Sa bali mo ti ugali na. Day tangarod, mare. Di na mo't pinanunot ti marik na ni nanang no aramidan na ti kasjay. Sa apay no agsasauday jay kakas lang makaungot akanayon, mare. Ay talaga, mare. Hot-tempered day jay ama ko na. Ada ako, nanang. Ada inyawid ko alugaw para kada kayo. Nanang? Nanang? Ay, nawaw. Di matan sumumbat. Sino ti sapsapula, Mary? Ni nanang. Sa dino ti ayan na. Kita mi ti silid Diyak mo't nakita arimwar. Ay, nawaw. Di mo nakita arimwar, manong? Uy, amangan ko nakno na iturog naman ang lita. Awan nga ro dita silid na. Kasano nga awan kat diyak mo't nakita arimwar? Ay nawaw, amangan mo't no gimura ni nanang iti naramid mo. Anya ko mangay ti gumuraan na, kat pagsayaatan mo tinaramid ko. Kasano no gimura kat nagtalawan, amom nga rod no sa dino ti pangsapsapulan tayo. Sikan tumat manong, napan mo pinuuran ti daduma koleksyon na. Amangan no limabas ni nanang iti paraangan niyo, Mari Elang. Ala, awan mo't mare. Diyak mo nakit-kita. Apay, awan iti balayo? Awan nga rod, mare. Rimwar asana nagpakpakada.
Ay, saus, daytan, mare. Amangan no na upay mo tin iti inaramid ni manong mo. Day tamat laang ti atap ko, mare. Bakit nga minin ni nanang yo? Iso a sensitibo mo tin. Di min amo no sa dino ti pangsapsapulan mikan kwa na, mare. Ala, mare, padasan yo ati agsaludsod iti daduma akalugaran tayo. Amangan no adda iti uray may sa kadakwada nakakita ken ni nanang yo. Sige, tatumulong ak tumot laang, mare. Agsaludsudak met kadag iti gagayim ko. I-text ko, no adda mo ti maalak nga impormasyon kadakwada. Anya ti masapul mo, Mary, nakaong? Amangan ko nak no nakita yun ni nanang, tata. Amangan no limabas iti paraangan niyo. Saan, Mike? Sa dino tinapanan na ay, Atapan mi nagtalaw ti inami, tata. Ay, nawaw. Itanda aga pa o nga agtalaw. Amangan no naupay iti panagsasao ni Manong Jonas kenkwana. Pinuuran pa'y ngamin ni Manong ti iduldulin na agamit mi iti bodega. Anya? Apay nga may na pinuuran na. Tapno saan ka no amay wara-wara, tata? Ay, iso matlagayam, Amangan no na upayon ti inayaw kat nagtalaw ngagpaysaw. Rabiin, ngam awan mo't nga agawid ni nanang. Basol mo daytoy, Manong. Diyak mat impagarop ang maupay ni nanang ading kaw. Intun sumaruno nga men, di mo unay ti agungat ka ni nanang. Nang runa no may papan kadagiti koleksyon na. Tauray abubot dagita, napataglatakin kwa na. Day, tatibindot ko. Ita, agparikot talang aron. Tadita mo't ammo no sa dino ti pangsapulan ta kaninanang. Anya nga tanumapan ka ag-report ti barangay hall. I-report mo amazing ni nanang. Awan pa yung 24 hours. Hala, sapala ko ta malawlawagan ti panulot ni nanang kat agawi daw. Talagang awan nakit kita yaw, tatabelaw. Ay, inuada man nakita. Imbagak ko man ay ti kabsat mo. May sangal dawan ti napalabas sipod nagtalaw. Ay, ikararag tayo latan. Nga adday tinasaya at akasasaad ti inayaw. Una, tata. Inong tamsamot ka nung amin, iswa nagtalaw. Una, tata. Aklunag ang nakaungetak kininanang. Kasano? Uray na perde kan agbubuot kat iduldulin na pailang. Imbagamlat ako may tinasaya at anak kaong. No inong tam, sigurado anasaktan tirik na. Anya ngay ngarod kat nalpasan, tata. Uray agbabawi ak, napasaktan ang tirik na ni nanang. Abumon, tiaramidam iti sumarunaw. Talaga akasta, dagiti nataengan. Sensitibo dan. Nakitam ti bunga ti inaramid mo, Manong. Awanan, di tayo mabirukanan ni nanang. Sa pala ko ta adda kumari na anapanan na. No awan ngay, si kantumat ngamin. Agpatangkan ka. Inbagak mo di mo ungungtan ni nanang. Wen, aklo na kabasol ko. Saan tayo mo na may subli kinalpasan? Kita tamangan no po uram tanabat-bati ang koleksyon ni nanang. Saanan? Ore, agbuot dita. Dita yun pakibiyangan, tapno awan may bagbaga ni nanang. Saan siguro adi maggal ti isyo no impalawag mo anasaya at ti amin ka ni nanang? Saanan na maulit dahi jay? Awanon, saan tayon nga amo no sa dino tinapanan na? Ay kat sapulan tayo Awan mo't sa bali papanan na. Sigurado nga dalang dito ni nanang. Wano amangan no aday ti balay dagiti kukumari na. Agrubot ka nga rodan, tayo tasapulan ni nanang, Manong. Nakaumay kayo magtatabilaw. Anda ka no nakakita ka ni nanang yaw. Iti ayan ti kumari na di takabangibang ang barangay. Ay, magyamanak Diyos ko. Amuyo ka din o asino ako kumari na, tata? Ay, dahi tate, jak nasalunsaon. Isurok langan ti balay ti nakaibaga kanyak. Tada kayon ti mapan makisarita kadakwada. Wan man tata, kat agyaman ako na ya. Kasta una yan ti danag mi iti inami.
Ito na sumarunaw, di mo kami ung-ungkan. No, adda kayat mo nga ibagakin ko, ana. Ipakaawat mo ang asayaat. Di ka agong unget. Iti kasta, sana masaktan tirik nana. Uwan tata, aklo nagmita basol ko. Sumarot nga agbababawi ak. Mala, sumurot ka kanyak ta mapantay ti balay ti kumari na. Uwan tata. Nay, anya ti hararamidin nyo ditoy. Manungal daw asinapsapol da ka, nanang. Ay nawaw. Dakon kaya ti agawit. Tituyak lang ay. Iti anya kumama kagapo kat adamat balay tayo. Amangan no pagpupudutan dakmanan ni manong mo. No agawit dak. Iswa dituyak kaon. Saan, nanang? Siyak ti makisarita kin ni manong. Ibagak adi na kayo ungungtan. Oh, awan latamu kong dita. Pinuran ng tupay dagiti koleksyon ko. Tagbubuot da ka naon. Dinala mo nga ikan mo titipatag dagiti bambanag na patag kanya. Pasensyaan yun ni manong, nanang. Aklunan na mata kamalina dayjay. Iso nga agawid tayo, nanang. Si kaman ti makisarita ka ni nanang, manong. Talaga ka ni, adi na kayat ti sumurot. Mabutengken ka. Ang mga noong tamto ka numanan. Nasakit pa ilaang tinakam na ta pinuuram ti koleksyon na. Kasano nga rudong na ita? Saan mo ta mabalin adito iti pagnaadan na? Isumat ti kayat na. Saan mo ta mabalin nga iguyod tayo nga agawid? Isupay man na napagsakit ang tinakam na. Ay, nayin ayat ti bumakit. Ingkayaywan manong. Basol mo ta pinuuram mat nga dagiti kagawan na ijabudega. Ay nawaho, nayin ni nanang. Ala, ingkayaywan tapno mayawid tan ni nanang. Nanang, pangasit agawid tayo. Diyak kaya. Awan pagdanagan niyo, saan kayon nga ungtan? Nagkamali aklaan nga talaga. Kasano nga ron mo dagiti koleksyon ko a pinuuram? Diya kon may subli ti pinuurak, agam ikarek. Saan ko apuuram tinapat bati, nanang? Isa pangasiyo, agawid tayo. Saan? Diyak kaya ti agawid. Da kayo lang ti agawid no kaya ayaw. Saan kami nga agawid? Aging gadi kay agawid, nanang. Amaw nga umay naklaang sukunay. Tapno adamanin ong tamid jay balay. Ay, saan, nanang? No agawid kayo, ikarik asaan kayo nga ungtan. Saan lang nga ita? Isublik ti koleksyon nyo iti bodega. Jakon pakibiyangan. Agpaisaw? Una nang, promise. No agawid kayo, tulungan kayo pa amang dalos iti koleksyon nyo nga agbubuot. Alang araw, agawid tayon, anak ko. Ay nawaw! No adda pagsayaatan akayat tayo, ibaga tayo anasayaat. Lawlawaan tayo ti panakaawat tayo, tapno saan ang mapasakitan tirik na dagiti dadakkel tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.